Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaho umugisha. Uhoraho Imana Data wa twese, Imana y'amahoro, umuremyi w'ibiriho byose, Imana y'ubushobozi n'inkomezi nyinshi, Imana yera, Imana y'Aburahamu, Isaka na Yakobo, nihabwa icubahiro. Kandi Kristo Yesu umunyanazareti, umwami w'abami, nyene icubahiro, nyene inganje, wadupfiriye ku musaraba kugira ngo duhabwe ubugingo budashira, wikoreye ibyaha by'abari mu isi bose kugira ngo duhabwe gutabagwa. Uyo nakomerwa amashi, indimi zose zo mu isi nizatureze bivuge ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana kandi ari umucunguzi w'abari mu isi bose. Muri we niho agakiza kabonekera, muri we niho tubonera irembo ritujana ritwinjiza mu bwami bw'ijuru. Muri we niho hari inzira, niho hari ukuri, kandi niho hari ubugingo. Hirya y'izina rya Yesu nta gakiza kabaho. Hirya y'izina rya Yesu nta nzira, nta rembo, nta bugingo budashira buriho. Yesu Kristo mwana wa Dawidi nahabwa icubahiro. Ndashimiye Uhoraho Imana ubugira kandi kuko iduhaye umunsi wo kubaho. Ni mu kiganiro Saveur Divine. Ndabaramukije inshuti z'umusaraba mwese bene data, abakunda ijambo ry'Imana, abo dusangira ubutumwa bwiza mu kiganiro Saveur Divine. Wewe wumva rino jambo uyu munsi cyangwa uzoryumva mu gihe cyiza, ndakwipfurije agakiza cy'Imana ko gasesekara mu bugingo bwawe. Mugisha w'Imana uturuka mu kwizera no kubaha Imana uguherekeze muri byose, kandi uroranigwe aho uherereye. Imana ishimwe. Turi ku munsi wa gatanu, turasozera icumweru mu kiganiro Saveur Divine nk'uko bisanzwe, aho twari tumaze iminsi 5 turiko turaganira ku ijambo ry'Imana. Nk'uko bisanzwe buri cumweru tugira ijambo tuganira ko biciye mu bakozi b'Imana batandukanye. Iki cumweru rero mwarabikurikiranye kuva ku munsi wa mbere, twaganiriye twiga kuri no jambo rivuga ngo imigisha iherekeza kubaha no kumvira Imana. Imana ishimwe. Reka dusangire rino jambo dusozera kino cumweru. Dusanga mu gitabo ca Yakobo, turasoma igice ca mbere umurongo wa 25. Yakobo igice ca mbere umurongo wa 25 haravuga ngo, ariko witegereza ibyagezwe bitunganye rwose, ari byo by'umwidegemvyo, akabishishikarira, atari uwumva akabyibagira, ariko ari ubikora, niwe azohabwa umugisha mu byo akora. Imana ishimwe. Reka kandi twongere ko rino jambo dusanga hano muri Yohana wa mbere. Yohana wa mbere turasoma igice cya 3 umurongo wa 22. Haravuga ngo, kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera ibyagizwe byayo, tugakora ibishimwa imbere yayo. Imana ihabwa icubahiro. Imana ishimwe. Tumaze rero iminsi turiko turasangira iri jambo ryerekana canke rivuga ngo imigisha iherekeza kubaha no kumvira Imana. Imana ishimwe.
Bene data bakundwa, ucumweru giheze twaganiriye turabira hamwe imigisha yose tubonera muri Kristo Yesu. Twagiye turagaruka cyane cyane umugisha uruta iyindi migisha yose. Twabonye yuko kubaha canke kumenya Imana, kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, niwo mugisha wa mbere ubanziriza iyindi. Utarakizwa, utarakira Kristo, ubugingo bwawe utarabuha Kristo Yesu, utaravuka ubwa kabiri, uba uri kure y'imigisha yose. Ariko ikitwinjiza mu yindi migisha y'umusesekara n'umugisha wa mbere wo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, tukavuka ubwa kabiri, tukababarirwa ibyaha, maze tukaba abaragwa b'ijuru. Imana ishimwe. Ariko hirya y'uwo mugisha wa mbere w'urufatiro kandi usumba iyindi, tukiri mu isi turakenera kubaho. Tukiri mu isi, imbere y'uko urupfu ruza canke Kristo agaruka kudutora, imibiri yacu irifuza kubaho. Turakenera ibitunga iyi mibiri. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana mbere ridushishikariza gukora. Niyo mpamvu abatwitangiye imbere tubona ingene bakora imirimo y'amaboko kugira ngo bashobore kubaho, batunge imiryango yabo, kandi muri ibyo bikorwa vy'amaboko yabo Imana yabibahera umugisha. Turabona Aburahamu yatubereye akarorero gakomeye mu kwizera, aho Imana yamuhamagara imukura iwabo mu muryango wabo, mu gihugu cyabo Uri w'Ubukaludaya. Imana iramuhamagara ngo Aburahamu, ndaguhamagaye, ngwino nkwereke igihugu ngiye kugushiramwo, kandi nzokuraga nkakiraga n'abazokomoka ko bose. Aburahamu tubona ngo ico gihe yumvira ijwi ry'Imana, yubaha Imana. Kuva kuri uyo munsi wa mbere yumvise umuhamagaro w'Imana. Aburahamu asezerana isezerano n'Uhoraho. Aburahamu arakebwa. Mu yandi majambo, Aburahamu avuka ubwa kabiri, agirana ubusabane n'ubucuti imbere y'Imana, bagiranira isezerano rikomeye. Aburahamu atera umugongo ibya mbere, ahindukirira bishasha, yinjira mu rugendo cyanye mu gakiza cy'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Uko Bibiri vyerekana nuko uko urugendo rwa Aburahamu rwabandanije, nuko Imana yagenda imwereka ngo Aburahamu, ndifuza gukora gutya, ndifuza kugenda gutya. Aburahamu akabishira mu bikorwa, kandi buri gihe, igihe cyose Aburahamu Imana yagira ikimusaba maze akagikora. Imana yarenza ku ijambo ikavuga ngo Aburahamu, ndaguhaye umugisha. Imana ihabwa icubahiro. Mu byo dusoma mu ijambo ry'Imana ritwigisha, ritwereka, tubona ko Aburahamu yabaye umutunzi, yagize ubusho bwinshi, atunga inka, atunga intama, atunga ihene, atunga byinshi, agira ubutunzi bwinshi, agira n'amazahabu, agira abagaragu, agira abamukorera, agira ibimukikuje byinshi, ubutunzi bufadika kuko yubasha Imana. Tumaze gusoma aya majambo rero muri kino gitabo canditswe n'umukozi w'Imana Yakobo, aho twabonye ngo iyo twitondera tukagendera mu byagezwe by'Uhoraho, atari kubisoma, atari kubivuga maze tukabyibagira, maze tukabishira mu bikorwa nk'uko ijambo ry'Imana riri, ngo icyo gihe duhabwa umugisha. Ibikorwa by'amaboko yacu biraheza bigahezagirwa. Imana ishimwe. Twibukiranye ko bene data, tukiri mu isi, imvura igwira ababi n'abeza. Hari umugisha dusangira n'abatarihana, hari umugisha dusangira n'abataramenya Imana. Ariko hirya y'ivyo, Imana ishimwe, kuko Imana ari urukundo, kuko Imana ari imbabazi, igirira neza n'ababi, igirira neza n'abatarayimenya, kugira ngo ibere kukugira neza kwabo, bahindukire bamenye ko hari Imana igira neza. Ariko iyo umuntu atarabimenya, hari imigisha adashobora gushikira, hari imigisha adashobora kuronka.
natwe abana b'Imana iyo tugendana n'Imana, iyo tuvugana n'Imana maze tukitondera ijambo ryayo, tukagendera mu rukundo rwayo, tukagendera mu rukundo rwo gukunda bene data, maze ngo ibyo dusaba Imana ishimwe, ngo tubiheshwa nuko twitondeye ibyagezwe by'Uhoraho, Imana ihabwa icubahiro. Hari itandukaniro ry'imigisha abantu bahabwa muri rusange, hakaba n'iyindi migisha Uhoraho Imana iduha, kuko itwitegereje ikavuga ngo mbonye itandukaniro riri hagati yawe n'abandi, mbonye ingene unkunda, mbonye ingene wubaha, ndombonye ingene witondeye amategeko canke ibyagezwe, nanje kubw'ivyo nanje ndaguhaye akarusho abandi badafise. Imana ishimwe. Abantu ugasanga batunze ibingana ariko badafise amahoro angana, Imana ihabwa icubahiro. Abantu bagatunga ibingana ariko bose ntibibanyure co kimwe. Iyo amahoro ari mu mutima w'umuntu, iyo kunyurwa no kubumbwa n'ivyo ufise bibaye amahoro y'umutima mu mutima w'umuntu, ni ikimenyetso ko haleluya abubaha Uhoraho, abitondera ibyagezwe byiwe, abubaha Imana, hari akarusho kabaho mu migisha yose tugenda tubona mu isi. Imana ishimwe cyane bene data, nshuti z'umusaraba, we wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, we witondera amajambo y'Uhoraho Imana, wewe wubashye Imana, bandanya kandi ufise imigisha yindi wisangije abandi badafise, kuko wubaha Imana. Twese hamwe Imana idufashe kugira ngo tuyubahe kandi tuyumvire, kugira ngo tubone imigisha iherekeza kumvira no kubaha Imana. Niko niyipfurije uyu munsi, namwe ndabibipfuriza. Imana ibaha umugisha, weekend nziza. Imana ikiturinze, Kristo Yesu ataragaruka, tuzosubira ku munsi wa mbere. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.